Mucemanio yo Jumaine yo kare na mucemanio yo atongeria ba Meru tuko niko kentuketite na mbere kwarirwa county ya Meru thai po bakioneka kwa tambaru mucemanio yo kare na bange bakiwa tambaru mucemanio yo tuko yo atrimanirwe ni medical tour kireito murungi Peter Munya na atongeria bange ba county ya Meru na mbere kwa na batu wetwira maoni ya kunere kuru de mucemanio yo kare ni yore yabuthigite ntuko ya Jumaine yana tuko durandite kirinteto cieweru thaithatu ambara kuingatwo ko kawira mwangaza nyuma ya meri 6 kwithira rikithikirwa ntugaro uyu Milimani Nairobi kiriaro siasa turimurikana kuthuja mucemanio yo atongere mabiru na DP kindiki ntuko ya Jumaine Karen akariba kithare chogoria utiwa na kimako nyuma ya mwari kuria akana kawe na kamoro inakete skuru akiwa ni mwambo yo murungu yo mwirite baeta akariba kabone kuandamana bakienda kubwithirwa barabara ya Rendemi Mwankan Kabone TTI Mwanatoa mathithio ni Maureen Kiremi. Meri 6 nyuma ya seneti witikandiria na kuingatwa kwa Kawira Mwangaza ni mbunge ya kaunti ya Meru. Tukaruyo niliambarire kethera kithikirwa koti ya Milimani. Nende kumaniano ntubo Kawira nethirite chinda mamba yelera kuringanithwa na yambarire mbere rire kuwa mbunge ya Meru netrekiuta tena koti na bamwenganira yele de kwengwa kwa mbundi ya wandekani Meru ikirikana itadhiatire watho bwangananio ya mumbire nende siasa isi muthutia yo county ya Meru ni chithirite ciukumia munini wa rais Professor Kithure Kindiki rais na jaji munene Martha Koome kene Meru ikithira ikiwata monkio munene yo kisiasa boetera nende ni kuona kithira muthutire ukethira yuki nama na niota ukethira kwikara ndene ya county ya Meru rono rodo thuraniri ni Martin Gichungi Ondona Rojo ntuko ya Njumaa ntariki 21 metho jonthe ja Meru na Kenya yonthe jakethira jategete koti nene ya Milimani mugambithania Bahati Mwamuya akithikire gamba ria kweberwa gitine kwa ngavana Kawira Mwangaza 120 days igamba riri rirare iketwe ni ngavana Kawira Mwangaza rithirite riri koti kwa kagita ka mieri 6 na rojo nirio rikethira rikithikirwa ria mbere ribangiri kugitwa ntariki 14 mweri twitite. The public interest as it applies to the people of Meru County and the wider people of Kenya would be best served by the confirmation and extension of the interim conservatory orders in place, pending the expedited hearing and determination of the petition. Gamba riri rigita kuthikirwa ngavana Mwangaza nonekete kwithira akigwirwa ni mbati nontu nachindite magamba jangi jairi jaraja kumwika kanyene kangi gakega gagucinda riu ria rojo kiumia kithiru ntuko ya Aramisi Kawira Mwangaza na chindire gamba rira riari mbere ya mugambithania Edward Murithi rira riomba kuringithia anene wa muribwa riu ringi ria rojo kiriri uria kiumia kithiru Justice Edward M Murithi na ugire ati rwaria ruru rwa kumweberia rutabatere gwita na mbere nontu gambi bwa mugambithania Kasani ni bwa rurungikite na bila shaka tutawanyorosha kama kawaida. Ageta na mbere mugambithanio jo na atwirire Speaker Ayubu Bundi karani wa mbunge Jacob Kirare na mwambiriria wa rwaria Zipora Kinya ZK kibungo kya mieri 6 kana baini ya shiringi ngiri kana rimwe o mtu mugambi bobo wa Justice Murithi amwe na bobo ni boregani na bune rutere rwa mbunge ya county abakiuga ati bathatu baba batagwetikire gamba. Thank you, Honorable Speaker. Igamba ringi ni ria mbodi ya wandikani na aria mugambithania Iche Mnyaga na wagitire ntuko ya Jumatatu kiumia giki na kweberia mbodi ya wandikani ya kaunti ya Meru akiuga ati tirumirite watho bwangananio ya mumbire niyo 2/3 gender rule. Twina gikeno gikinene muno kweberwa kwa ngavana Kawira Mwangaza gitine ni gukitie mwankijo munene jwa gisiasa kaunti ya Meru ntere iji cio ijere MCS na ngavana bakionekana gwakani
kwithikaniria gisiasa ontu kwigakea kiria kwathwa kifua igita ria wangu wa makere ya wijathirire na ndi batu twina uchia kiwa twingwa na bamutongeria ro komba gwitaniria na kariba Meru County. You cannot be above the law. Ethera seneti neronere gwite oko bati gwita sinje imatha kome ituthikirwo buru Meru ikuraja na twina thina na ndinkwenda kwira ntu wetu unte kande njanji na ntigita magamba kontene ba kubwathi gunkwe tariki 18 ira no high court yomba kubwa ko disassociate from sentiments to our colleagues barabara ugre president na deputy president bakambirio bapinga nene Amiru na baraba kugo ne MC ore aringeri kura ngirigere whereas the president aringeri ngurukia kura milioni 7 so tukarigarara ndere ogo kinya gwaku watweko tekomba go convince kinyanto ngurukia ngirigere na thai tukumenya bamwe batumba kuone nyanto ngurukia kana bathingatete nyuma. How can you surely threaten President of the Republic? Nane kane good leadership nale keri MCAs no tuto akurukiria budget itemized budget MCAs ba beje ba implement budget ire anon tunade monkatha ai kira turarujaira ni itemized budget indi nalo tugarura ndo akaire utimuntu kwariria mantu ja itemized budget ndo aeje nkurukini onekene kuna miankana gukinywa kirira isi munini wawe na mutongeria warwangirwo gambithania Martha Koome bakiuga ati bathatu baba nibo bakaritie ngavana Kawira na president wengo na bwithiri admission awakawira na kulak leadership skills kana governance skills endo gethro Ruto na kuona Kawira na kubwetha ai ne atwira ukatha Meru nontu Kawira atumba twa kurealize that Kawira Mwangaza twithire tukirwa nwe twithire tukirwa na President William Ruto na Kithure Kindiki no ndantu ba baka kwithira bana Goodwill na Meru yethira thai Meru isasa na Meru kiomba kurani katukumia batu antu ba Meru na twina thinera nene yani arakerera ritaga chagwo ni nera urire kuria kurita Kawira ni mbibi uri ndi araka kaka were nambi ni mbibi yake bire Meru swale ni twere kithe ndikabeno usuano na batinte kuminyanga kithe ni mbibi urite Kenya yetu turi rage ga kuonokia Martha Koome tigothithie radical surgery in the judiciary authority bamamuyes na bamamuyes bau bangi narua in Meru the talk is imbecha ingana turaikeria njanji kenda magamba jagambo in our favor. Justice Martha Koome, you have a responsibility. We want to see you act. Wekendeke karionga okua watoiroka gwatamba weta monywa okua watoiroka gwatoragani weta Sniper gokua wauga seneti ukagwata inyore waejanire mbecha weta bwakara no rora waejanire mbecha uliona atwe kweri igamba riri ria gambwa rujo ntere cio ithatu jacio mbunge ya Senate ya county na gavana bagetera kaire biumia bingi bithatu riria mugambithania Bahati Mwamuya akethira akirigita tariki 14 mweri twetete Koromba wambi changugia maromba tayari iromba ria kweberwa obisine kwa mugambithania uju nirikinyitwe na kwamukirwa ni nkiama ya gutegera rwangiruru rwa gambithania JSC muikia wario akimuthitanga na gucerithirwa kwegamba riri riria nandi rikinyitie mieri 6 ritigambi na kwamurwa na kwithira agitikiria Kawira Mwangaza gukara gitine kinya nyuma ya kwengwa ni mbunge ya county na ya Senate ni rugendo ruraja ruria nandi kinya rutumite atongeria ba Meru baria ni andu bagisiasa bagacemania bakiuga ni gikaro gia kwaririo ria county wigeta na mbere ya kithurano kia mwaka 2027 Shaitani ashindwe na hakuna mtu atatuletea ujinga tena. Masindumba Ntetone Chaweru TV. Nyuma ya mucemanio yo Kareni na are munini wa rais Profesa Kithure Kindiki atrimande na Meru Aruna yawe nende siasa ni citite na mbere kumata kaunti ya Meru Peter Munya na Mithikali Nturi barabatare mucemanio yo ndibonekire mucemanio robo antuku na MC 47 barabati watamba Kawira Mwangaza mucemanio yemenere tuni senator Meru Kathuri Murungi na Njuri Kawira mutongerio baraba inginde ne ambunge na Kimani Chungwa nere ya Meru atongerio barabatethira bakirite nguro kubatera bakethira bakenjo na Rwembe na boetera nene kuona no kethira akenjwa na Rwembe ro Phineas Imana na Ronro ruharo siasa
kwambĩrĩria na ntumĩri ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki entere Charles Hodimenti aratumĩria mũcemanio ya ntuku ya Jumanne Garuni yekie. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. Na ntuku iri ukinya Amero batungiretwe ni atungiria bo barikinya mũcemanio ne yuntere cha Karen. Kindiki akiukia kanya kau kinya kuringira ndebe Rais Ruto akiromba Amero kumuyeka kenda omba kuritira Kenya ngwe na kuingia mawirane. To support William Ruto, rais wetu, tusimame na yeye, tumsaidie kazi ili atimize ahadi zake. Wangapi wanasema tusaidie William Ruto kama rais wetu? Utungeri wa baraba ingende ni ambunge nene kimanishungwa au ontobu burankenda widiro kirikana obratu itana mbere. Nimesema tu usipofanya kazi wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Mtu akishindwa na kazi safari ilikuwa bo ngakwera bwabwo nyumene. Muchemanio yoyo kuthira utuko bugu MCS bambunge account ya Meru 47 abunge 10 ora waringa bana wa mbere wa account ya Meru Peter Gatira Munya kiraito murungi ona kinya mithikалентuri akuru banjuri na tungere bangi baredira bagi kage karokenge ntere cha Karen tikuraya na Garune ya Kindiki. Na kuringana na kanyoni muntu karakamwe ka Boniface Mongera kiraba bariririe ne mantu yegioro mwe bwa Meru na mwerekera yo county u tuko yo Jumanne rukiri mithikалентuri ne thire ne ndia kiwa Meru ni achiretwete yo bru ne thirikari nene. Lakini no ntuwa wazi ya heshima MCA wairie unareo atomba kurwa kethanie MP uringeri kura that constituency areo atomba kurwa kethanie governor urori we president wa county areo na atomba kurwa akethanie. That is the extent nkwariria Meru ne koceretwa handabu Meru ne itikuonekana iri mbonde no ti muntu kuyurwa metho ndene Meru. Akiongela na kuwa mukaiwe atethirite agita wa muchemanio ne yu amonwe kwithira ni umwe wa tungeria bakuma county ya Meru. So then rumba kwithira we nomba umba kuwa muchemanio yu Meru yoti hatongeria na methika atetire ne hatongeria bai kubeti munya tu for example. Let me ask ure dombera uwe utena invite ya Karen invitation. Why? Ibongo kateni ko invite no kuiba wonte na invitation aingo menyenya munya hatomba kwethira probably hainao amba kwethenya we ateti ringi lentore wani muchemanio yu siasa yu ari Karen na ti muchemanio yu kwariria uwiti na mbere pa Meru kwa tuka ni umabrande ibirore kukero rendione anto ingiri thatu ibirore ari ro kubomba kwariria manto anto brand wangiri thatu. That's a public rally kuketha ni manto ya bunge betu kenda na seneta nambi na gavana kuketha tuka nema MC baba thuri kauka ikan group kandogo anto bomba kwaraniria lakini ground kianto 5 public rally so utombo tuwa transfer public rally kuma Meru ukathithiria Nairobi yambi na burunene akarubanjuri baraba watambaru kaira mwangaza batungiretwe ni mukarigete wo Andrea na Ruyeru bamenerie karo kirake karikire utuko Jumanne. Muchemanio yonke tukona yotandra yoke endelea mitandaone bwere to yota Karen 2 hende toria deputy president wa Karen 2 re arari wo deputy president wa Karen 2 arari wo. That's the question we asking. Senator Kaduri okurukira mutandao yokio Facebook oneka kunyinyila onto atari gikarone kiu kiogoro agikarataka kumeneria bamubatungeria badapatari muchemanione yo Kindiki Mary ikioneka yake kwerekerua kilenturi na munya kana bangi na miarira nkwiriro kethiro kiula wanio ya wembe ni ule yoneka kuyukirwa na njira nkulani
Edwin Kiongozi akiwa no kwithira kwina njama yo kathakothia munini wa rais ontobura bonekete okarikira Gachagua raritine tubara barari muchemonio juria ibarigirwa bangaratana na bathura no ntuthairo ratwirire warega gwita ngugia ngoretanga mantu jai wembe ni ule na otwira ore wengere Gachagua tutina thina na kwengo Gachagua nani na ndi kwenda otwira atiri kinya kithure kinde kiomba kwithira ate safe no ntunura to confirmire wembe ni ule tiga thireti na matisho kiri deputy president wendete okiri wendete thiri kira turagirite aria ni mantu jegenia na maendeleo ya Meru te kwenda kumenya no waragia Kenya nkurukie mtungi no ntugutwira musemo jwa wembe ni ule igutwira kwe mtu bokwenda kunywa kana bukanywa bandaye akariba kaunti ya Meru boneka kwaria muchemanio yoyo Karen bamwe bakietikaniria na yuo na bangi bakioneka kurea kwanirwa warega tugwite tuthuri no batu yanto ba Meru County onto wanto kwa feredi bakari to Meru baeta kwaria manto a Meru Karen ina sieto twe Meru bati kwa address ro Meru deputy president DP nkondo mwanle so watu kana na interest Meru peoples akobota ko yagenda Meru County ya bele sabra betheria kurukire barabara ekuma gitimene weta mwanka kerua kene ibo rais twakurukia barabara ekuma aja mwanka kiracene barabara uiga gitata igekro rami mbere turinga kura itira tonere ge system ya thirikari twegire mheshimiwa wetu honorable Dikiri barariririe mantu zanjerezi yetu ekuma kirwa site mwanka kirwa na mheshimiwa itu kuga ibwa kana ntubombete gukinyithia mantu ja mwanka kindi deputy president na kinya ngomba koze inyiria kwa bungeni hospitali yetu ibwa kama no tuna population nene sana aja hospitali yetu ka level 4 ne karetro intobire bionde bikwendeka tutethia muno kira kikaumania na muchemanio yone ndi no kwandi metho na tone ni buri kububongwa wembe ni ule wembe ni ule wembe ni ule Phineas Imana garu ya siasa kirindeto Cheweru akariba kithare chogoria ni batina kimako nyumo ya mwari umwe kuria kana kawe na kamoro ine beta skuru akiwa ndi kayo kamurungu kamwariritie ana babara ni bokuru bo myaka mwanja na ina batakinye skuru kuma mwaka muthiru ina akiwa ni mwambo yo murungu yo mwirite tere kare ne ritiete akari na aturi na kimako kinene bakiwa bone witikyo botairite kare ari kirikirore ni munini wa Chibo Kithare Elizabeth Kaunda agegania na marigaria gicigo mbunge kia marende machokerete norito muthenya we munthi na gukoimuchie kwa mwekururusukari wa nkiria nturani ya kigumoni sublocation ya Kithare kiri gicigo mbunge kia mara twithirite ngiti kana murango munene wa kuthungira muchuyuri mwingi na kiburi thaa 7 cia muthenya we munthi ndagika cia kuringaringa ikinyite kithumba mwari Masi Wanjiru warugurite murango yo munene na akionekanaga kujuru igikeno na akithekathekaga ndiunga ino yetu ikujiritwe muchuyu mwari Wanjiru kuga ati murungu nwe wa mwaririe na kumwira etere atikaire twana twake cukuru. God gave me a word, and that word ilisema wait, and that's what we are doing, following God's word. God is in heaven and waiting upon him until he says go, just like he spoke to Joseph and Mary. Kuma mwanka muthiru kuringana na Wanjiru kana gake gakari kamyanke na kangi kamwaragi na kamyanka 7 bataro bakinya cukuru kiugaga kabeterete mugambo wa murungu ura wa mwaririe na kumwira eterete umwira bungi. His ways are not our ways and his thoughts are not our thoughts. As high above as is heaven above the earth, that is how our thoughts are with his. Wanjiru aliuga gwe atiko makania bora watho bwa nthiguru ya Kenya bukuga ende kirako makania ikyo watho bwa murungu akiugaga murungu no agwa kumenya kamugitire gamba. I do not mind to disobey with all due respect the government and obey the government that is high above all other governments, and that is the government of our Lord Jesus Christ. So I am ready for anything. I will not even be the first person to be persecuted. Mwari uyu na gina bathiaga kanichani ya PCA wirukiri gicigo mbunge wa giki kia mara
mwari uyu akiugaga mũrungu wa uyu nwagwe wa mwaririe agikauma mbari cia Nairobi arathi ya kanithani ya Christian Church International mieri 9 mithuru 9 acoka mucie tutarwe ntu twaukaire ntu ona ba Paulo ni badomaga ibu bai badomu na ibu bari baria baragie na ngai buru Paulo baragie na ngai na Paulo ali doctor kauntu ke kalikatagara kaina shakaola kutuika ati mwana atikuthi cukuru ani antu bathomu be mujiu na mujiu ni mujiu na nkinyo na mapastors kambuge ntureno ni ambire kuona weru mbere muntu akanitha ta deliverance ni tawa yambiririe gina wa mwari uyu augite gutire buemba kwira mwari uyu wake mantu megi twana tutukuthi cukuru nuntu nwagwe gina wa twana tutwende gwanwe na rotete twana tutututhiete cukuru twikirite nguo cia cukuru. I'm waiting for that word. Mbego wana gono arotete wakienda shule wakitarisha Theto ino irigaritie aturi banturene akithareti gogu nkinya kurigaria chabuchibo wa mbari no Elizabeth Kaunda akiugaga bobo butaro boneka family na pastor tabada tu family anto bathomu na baonoku riu ntekomba kutwasira wega mbere wane mbie na thina nontu ndire mtu akuga nenga yukwaria ndemo Kristiano na te wega ko judge kuretweka kirundu kiriuga tutikathi skulu ni igutumakia especially coming from a young mother. Kiripotera Wero TV kuma Nturi ya Kigumoni sublocation ya Kithare kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Uwe Martin katone kanya kunoka inchokerete na nteto ingi. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Aro aiboje tana pote karakara ande mbi baba kara moka imbi nko barugera nante kuivangete Tujaka bakara chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boy na haraka. Bote mbako za kwa bumo tike goromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Bako tsadia kuarete mo tujaka bakara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app.
Akariban kabone baraba tumaira barabara ye yarende miwe takadrone mwaka kabone TTI ne babwithite maandamano bakemeneria tongere bo ni kiraba kuwa ni bara minyo babwithiria kabarabara ka ukarane ka kilomita isile yake karibabu wete ni bethirite bakenwa ni mawira na yaba wekirone atongere bo ende mwaka thai ni bethirite baitiwa thinene yoendi. Akariban kabone ni bandamanite rware bakienda kubwithiro barabara ya kume yarendemi wita kathirone mwanka kabone TTI bate tukuga njira ya kuma kabone market kumbira mwankara mine ara agweta wakaiga kandemi njira ethukite sana itiomba gukurukika kinya ibikibiki itiomba gukurukika ingari twina thina nene muno kuringana ura ina marinya tureja bikibiki na aja bikibiki ya customer ringa meto customer kala kura mikaimo gongo mbi na ndira ba tu amure na abo tuje to andamane barabara eje tuthitherue mantu jagire indange ka muno pairete rigo ngari ngande korona nde ntukwenge ndaringerweru ndoria atiri kanto bara twathure betere o bate tutege ba tuona twenkia yani kakya ndindi yani pairete rigo ngari ngande koro au utomere nyaruto yajere na atura benjira mieka thio muninio president Uhuru mongala ya goja kwa president bena kasagwa bakongata kasagwa mongala ai bakona president kiendeke barabara ature kai barabara kwenda kuthigwa to ado ano barabara kuringana nabo ne ateka barabara kane kanini ine ne katumika bonene na tongere bataka yukire norito untubara bakuri mubunge ora imdau ndiko batungatira iromba tinya iroma nkiwe romba ba tutura banka bone twinyi mono twathie thirikari revolution mugana arua tunyiona etinka bone turi in institution ngotarira to institution technical to primary boarding to na sisters na seven sisters to na children of meru orphanage area tunyo tuna kabunende tuna kabuna secondary romba getu ni misaraim kajira kawiga kwimono na kathithie inyaka wera ngona ya tu promotion to ya dari aruto kato ketera barabara uga khainjire ndaja just 2 kilometers baretariri arito bareta wantereu na nyuma kaitaga kai bagethera bakithama na ntubo kuthuka kwa njireu doya toro arito batokongana skuru pareja morido ereto na ko wike bagene areti atukaragara skuru twithia meri ere ana bakwana twithiwanjire tuna thina ntubanga bune na twara mikaburu etukora mbete ya buruke munene oro rito mutambua buru to mutambua arimi nabo ne bataririte kinyamareke kurema kuma ari makethayo ne kinye kurubarito bakiwa batumba wetira barabara ne uweta sibitare tuni oreja mpempe ajo kamatete ninkunia cha mpempe ikaogo kaigetika una ndetha iko nkuigwa na njire una ndo ntomeria nkamata kinyangari na ndetha iyo ntemeumeria nonga no ndege keje akinya ya nkamata kajira ko ikakathuku muno ngererio kamato andi ndichekero ende taoni nkari obukona nkari ndeu ntekamato wiki ntekamato ngare nanoka tukandamana tigao nkario tukandamana mwanko tero mwanka njire wethithwe atoketere barabara na kwenda kwa inya to na ko geterwa inya ro yo to njire na kari manda mono na kairi tuketera barabara kuma twenda kuma dispensary monga ukabura ciatigirire keitu ato chiburikia to tutire kero choburu mwana wa form 3 skurune ya kanjia mpao sekondari uraba urire ntuko inyanya thiru nonekete rwari ari wikinyege tuoneke bodisi Kembu mwana uyu natariritie ura kwa karikire akiwa watiro taeni antubele ngari ne muthemba yo Probox na bamwite namba ya thimu ya cheri baba kienda obetia mbeca kenda bamurekeria hawite na acokeria ingilo kiri kanyumba ntuko inya mbere yote wa mwithone na arachuite njira chu wikinyege tuonekiu kia bodisi Samuel Geshima na riboti Imethori magikeno kiri Jackson Mugo wa Mbobwa ithe wa Emmanuel Mtume muritwa wa kirachi kia bithatu cukuru ya secondary ya Kajiampao wadi ya Igamba Ng'ombe ura aigitwe aurite wantu inyanya emunthi nyuma ya mwana ujo kuonekana ari mwojo rukirirwa emunthi nterechia Embu
Mtume ura akuga ati agwatirwe mateka na antu bana bari nkareni ya muthemba wa Probox ariuga akuthungira nkareni inu aingirwe metho na gitamba na atebegwa kairi mwankarira aindukire ari nyomba imwe guntu atakumenya ndathite bakathwananio nikuona mwindu ntana tochi na aria Probox yaira kuringona ya rugama ndatonya onto ndachiana ne akamata antu kibaira takathwano ariuga nyuma ya ntugu itano irio antu babu bamwingire metho kairi na bathi kumuta mwitonio mwentere cha Embu araba murekerie na ambiria guchwa njira ya kumira na emunthi aibithira muche wa Embu kura aringite ripoti gituoni kia borichi kia Embu mbere ya witanirwa kiri achiari bake ndaye kwibwande nyombani ena mwindu ntebere yao ibambogete njara na ntuba ali kubekunikanĩtie metho ntamenyaga bekunikanĩtie kira bantu era bambite anambia muchiari bagiamba bapenambia muchiari ndi andamenyi mikora ntawapanda bantira achiari konkora kwa panambia muchiari bandingire makobi kundinga mpe na yakorotike ndale iro enu kwanda nyunya ontunde yabuta muno ontuba irungure ariku kumeta mucie mboita kwa ndisi yae ko report lakini ndakinya kawanjara ndaringirwa thimu ndacoka ndacenjia ruti ndathiba Embu no ntumbirwe mwana kuonekana ari Embu police station mwana uyu mucwite ntunu ciothe na kinyambia ndatumira mbi nyingi ngicoa mwana uyu lakini ngai no mwega no ntumuthenya we muthe nkona mwana wakwa ari mugima ithe wa mwana ujwende na meneretie mwarimura amwingatire thaa imwe cia utugo untubura ikiutha tena mawatho maurugwamiri bwa cukuru mwarimu uyu atendia gitendo giku kenda mwana athi kurikana ntubararikanie nabo otie usurika atandingira thimu nio ndetho mwana kana ringira gino mwana thimu amurie bukinyite ku atie na kiao na mwana na mtiko mya karimu ciari kati mucene onto muciari ari kiao na mwana no tie mtu ena akili mtu akomenya boyega akwerwa boyega mwana imbi omba kuingatia mwana utugo kamanda wa borichi wa kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno na kujirite ati mwana uju na mukiritwa rukirirwa emundende ni agitwa kia borichi kia Embu ara andikithite ripoti ya bura aurangire mbere arekerwa kiri muciari nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma nyuma yora ware mukaririte wa Ombudsman Florence Kajuju kwandikira rwangiro KWS baro akienda kumanya macoki kumania na karikuri wa wenyange bonyomoche muitho nende KWS nibashogete baro na rabethirite baitaririe ne barekerete milioni 50 cia mwaka Julai mwaka 2023 na milioni 48 cia mwaka mweri wena mwaka yo Nicola Chabari na ripoti Ojuno uragwari mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru wa mbere etwe Florence Kajuju akiuga nyuma yake kwandikira rwangi irokinda bilesi gukurukira ofisi ya Ombudsman akibaira ibathingatirie gutigira antu obaraba na mathete makonenia na kwinyangiru into biao na kinya kuragwa injogu bakuona aki yao ende ariuga ofisi no nichoketie baro ino na kuuga bakathingatiria kuona antu bonthe bakuriwa ombete kwandikira inya Kenya Wildlife Services baruga nde wiki ya complaint ke ofisi ya Ombudsman tariki 20 mweri wa Januari menya bere inya manto ya Philip ya kareka na nende inya ya kareka ndendele ya kwaria na Wambua ora Eastern Region in charge na ingwete kia KWS bombete guchokia baruga era ndaugite ibombete kwithwa bakete kiria njo ithangikia antu betu na inya sana batwire na ati bakathithia kenda barigeria njoira itiga kuraga antu itiga tuthukangiria bya kuria itiga kuthukangia ila na itiga kuendelea ku interfere na livelihood chanto ndene Meru County na bauchokia baruga era ibombete gutwakikishira through the office of the Ombudsman bakiuga bakaikira rwego igitarite kuraja kenda antu betu batiga kuingiliwa injou na ibaugete mantu ya compensation nonto wonda ugete antu bakathukangirwa bia kuria kana bakaumizwa injou kana yarebo to kuona Philip na rombere kura wa injou iba bati kwithwa bakirewa nonto sheria ile ora yuga mtora wa injou na bati kurewa 5 million ikaguo kethira umiete incapacities no bati kurewa 4 million kwena beche ile iset Koke complaints committee zito onete ite witangwe bora kwagirite Mkuruki akiweta mukuru o Philip ora auragirwa injogu ntuita ikuraja aliuga gwegwengwa akathingatiria gutigira kinya mukuru jo akuona kioto giake wa mwana bangi ebaingi baraba nyangiritwe into biao injogu
bakare ya muchio Philip na Flora tigina na banana ku ategwo kuthithia so ngachoka kebore inge no ntunkwenda otigira tibora twarakecha kwaria anto beto baraba umbete kwethira bakethukangirwa irio injou bakiumizo injou kede ya family ya Flora na Philip araombera wetu imwathani Philip akuriwa mbechira batikuriwa kupitia kwa familia yake na baraba umiete na irio bira bithukangite kwa hiyo na complaints committee ira nacho twahakikisha ni kuendelea witangwe kendaria antu bakona thina bakethirwa baketethwa Kumegebe North Betanculas Chabare. Mukaririete wa bonda Tharaka Evans Kinoti neritethithia babikibiki kuwatanira kenda ukaniria noti aka kimuturire yake Kinoti awite etethia babikibiki nyane babati kwithira betchikira muthithu kenda kwambire kinyango ingi ya chikabaguna ndene yotorobo Paul Wakabithi na ripoti Akere muthenya gwemthiro mukaririgite onkema ya bonde ya Tharaka bwana Evans Kinoti kagita karaba kurugoragia sako yao ya nkema ino bonda cha Tharaka na muthitho uyu gatutetherie no tututhieta kinya kurutha farewell yetu in case mtu wetu burombo tutiga in fact twina mathabu tamamu ukegwa bonda to kuthuka bantwara tukamumaintain na tukamuruthira gintu kiega tanthaka chetu cha bonda mtu wetu akaumia rira mwaiga kamuthitho gaku gagutethia kwegwa nukoyo karomba kanyamwagu ugetethia no tutoka uneka kuguru wanokegwa shega kurira simitare lakini rira wachoka muyi ukanindi kuria na kunywa wena kamuthitho karaga gaotetheria muno wo support ukiwata kainya uchoka biashara ni cia kunomo kiaria iguru ria wagia bokaria burabo ndirentero cia marimanti muno kiri gwamba bobikibiki kumea bara baringa bonda tugo kuma thita kuthimo ankala 12 bamenyekane nonto wamba baruthika bikibiki rero icho gutumeka tukamenya bikibiki na cia stage yenu. Yes. Agahabona Kinoti akiririkania mono biashara baba bonda gutigiriba kuthingatira magwatho ma barabara. Sheria cha barabara cha Kenya ikenda tukapunguza jariri kuthina mbere kumera. Uretho kethera mtu athongira barabarani arethie baretie mtu athongira barabarani akiobateki ati kuindicate manto tamamu na speed kinya imbinge muno sana. Ukethera ndene ya town ya Marimanti gatonga kana town ino inge mtu arethi na speed ya over 70 kana ite na ibantu kumba kwewa kwena kari mbinge kwena antu bainge ukethera twekosia yari kinya barabarani chetu tiagirwe kuthi na speed ira tabateri kwa utwagirwe kwewa twena sprint na tukiathikagira magwatho ma Kenya. Ripotera Uru TV kumantere Tharaka Bicho wa Paul Gwakabithe. MCO wondi ya Kiru na Arima kena Morogocho nekite musemoni na yuthi bantere ugenda kwaririe mantu mwanya ayaswira ntaira ura kubatere makena naberete na mirandi mwanyera kamba kulikithia ntereu kenda kuguna akaribawe. Gikundi kia antu kembethe kuma ntere mwanya cha Kirua na Ariba ruthite gikaro na MCO guntu guku Jennifer Makena kaingo bomba kuri MCO bioria birabi benketha bikonie maendeleo na bakiaria yuthi babibonanite kuganirwa kwa nontu Makena na bathikirie na bachokeria bioria biao bora kubatiri twakirimana na mheshimiwa Marogocho awa MCA na mantu jara twariria tukwaria mantu matongi jegie Kirua na Ari wand into kiambere kiranda gwirikio akugeria kweheresa iguru ria uria mbeca cha county citumika uria project cha county citaita na uria project cha county cijuka wera kana uria cithithagua kwina mantu mengi muno twariria iguru ria miguru ira menene ira indene muno ndene Kirua kwa tukugwata kumenya igitumi kia imiguru rete kuthithwa ipo agakire mheshimiwa no ntunachiejanire nejere gwiteka na twakaranwa na amba gutucokeria biuria na mbuga nara turare tani nyingi omba guchi address lakini namwe tutiromba kuigwa turi satisfied bwega lakini ingwitikie no ntu twaririe na tumwiresa nare tutira satisfied igete achwe solution pombere mwiri bwega no ntu to enlighten uria process allocation of funds eta from the public participation monkambe tigakinyira mwananchi na bunge agutwira about the project iri tomba
kuthithwa in completion na tugwiritwe muno nontu kona mutongeria agikaranthi na yuthi na antu bara bamutarire ikenda abathikira ikioto gikinene sana ni ikintu kia maana sana ko batu atukaranthi na atongeria twabori imbi beneo imbi bakondo tuthithirie imbi bathithitie nuntu buraba kugiba koni kwagirite kurutha ikaro na atongoria bao kenda bamenya thinira bagukurukira bari taringi kura oni nkugwirwo muno ni untu bobokara na atongeria nthi kenda tumba kwaraniria na kenda tumba gutuma angugira tukwenda yumba kuthithika rira mutongeria na aria omba kuthira antu bawe bare ibo supporters bawe bare ba mura mantu je sawa kenda ona kwinguge bakurita na ona iba mukariritie ntura lakini akeja kuthira atikaranthi na akari bare beno bamenya maitirafu na aria jari atemenya thina aria ko wigitare atongeria bakumba gwitikirio karanthi beja kiriana inchi bakaranthi boru biuria na bachokia oni kuona kuibwa nkuruki akiaria MCA Makena nyumia kuthikiria yuthi baba kwa mathaka thumba tukwaraniria na ndabera mibango yonthe jaraja thithikite kuma turatonya county 2022 na mwanka our third financial year iria nandi tugitira ngugi nandi kiri observation yekwa yuthi yu ikunganirwa na uni ura ndona itubwirite kwithairwa twina kanya tugakaranthi na antu bara bakwenda kumenya ura county kuthithia tukaberesa rimwe tomba kubathura ikurie biuria tukiona jaba kwa tu match lakini umenye uti muntu umenya manto atiri na ndiko tukwaraniria bo na ndagwirwe iku understand jara tukugita na tugwitikaniria once in a while tugakaranthi especially every financial year kenda tumba kubera mibango ya county ire kari kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi aciari ni bore tukaingi kuwata na bonjara kenda ukiria piewa kere matindana ya Ntugi Zone Drama Festivals mwarimu munene usukuru ya Kagomo Primary Protasi Muthungu awite bobo atethia anabokure bio muno bawatilwa ne aciari bo Paul Wakabithe na riboti agerekire macindano manyimbo ma Ntugi Zone uri mwarimu munene wa cukuru ya Kagoma Primary Bona Protasi Muthungu na uritia aciari gutigiri bakuwata mbaru bia ana bao Drama Festivals era kulingana na CBC competence based curriculum eko support sana vipaji kana talent tiana and toana tukua to so much devoted manto ni meye kucheza kana mwana kurutagurira au mbete na ni gota mwalimu inkuona in terms of class work and all other matters ikumba kusisha kithomo CBC ne tethere tiana muno na ndaromba sana achiari baina mandu makuwajibika kutetheria kuna cha talent chona twao na ukuta kuina tauku muchiari support sana kaingo mwana wake aomba kuthina njira yagerete nyuma ya kithomo Bwana Muthungu agikira anene mutaratara wa imbia wa kithomo urankuru kyo kumenyekana ta CBC na pathways mwana ura aina talent ya kuina naye supported imuchiari na tabura thirikari ekwimiza ana bombe kuhusishwa ndena ya CBC curriculum anigota Mr. Muthungu ingo support in full force that ana iba support ya CBC na inkona so CBC ina manufaa maingi ochinda 844 system anonto wetu mwekuwa kuwe munde Ntugi Zone tuinde to wajibiketi to twithanite aga tukiomba kulaitha ana baraba ukumba gushine manto ni maige me drama festivals manto magwini manto makorisite manto ma films ira chikar banenkera self employment ikagitani waku Muthungu atariretie Tauma Zone tukazi sub county Tauma sub county anabuba kazi county by the region all the way to the nationals na mwana ora wonde akauba kumanuva kumanenje kutoka number 1 from the zone agatura supported when the county sub county kama support mwira county at the number 1 ku the region the county government will support na inkoromba achari ba support activities ino nonto mbeji to kunenka tuweje chamatinda icho chiko serikali ekumba usubsidize tubeya to kai ana bakaomba
mbere mwana toromba kuthi region tukirikana next year in the same field akegwa mathugania make memaruguku sana na talent mwana oju ekegwa ekiuma meri tukiaraniria na bamwe barito na barankuru kiba kwebumeretie aga Kagoma primary konania biao. Leo huku shuleni mwetu kuko na drama festivals. Mimi nashiriki katika michezo ya kuigiza. Ni wa Kagoma. Sisi kama Kagoma tumewatayarishia cultural dance. Story fulani ya mwenda na tunaenda kama tungu, sisi hatukai hapa. Kiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bitu Paul Ogo Kabithe Porere nthi nchumuntere imona karibu ya chebe kureru wangiro lewa down na wati mbarubange dibe yete amona wakira karirasi kubabye kurena kinya kuringana jeki kenda bagunega uturone matale ya ni atede tibune ni akaribantere une kinya kuguna muongo bunene Bore tarietore yo guntu komo muno na kurumagiru yora magita ko magita nuntu bwambura kurega kugana na gutiga kariba kithina tumburi batwe na ndikira twe nakyo twina thina ya bia kuria mingawita ni romire mpempe ni romire gutinduje tumburi itena bia kuria na itena kintu kyonthe ya utumira ugeta myundene inyore orari mita ikewe uritoga itande bemwe ya mungao kwi ungi utikia kuona na kengo gutigira cukuru ni komba kwenderea bwega na aritoba kithomaga ikundi kathomba bya kumabori birutanagiria kwiririo macukuru kubakirira sibia kiende amona ku sponsor itoba mota muchwanya mo wale wera yethiritwe kuruthogo kwa kagita karaya. Sikuna shule yetu Ntugi secondary, sikuna shule yetu Ntugi primary, si watoto wetu wanasoma Subuiga primary, sikuna hapa Rugusu iko watoto wetu wanasoma Rugusu, sikuna Ntumburi primary na secondary tumechukua juzi. Mlijua tumechukua? Amjajua? Amjajua secondary imechukuliwa na Lewa? Chemshia sisi moja, chemsha moja. Hawa ni watoto wetu wachanga. Tulichukua Ntumburi, tukachukua Leparu wa secondary, tukachukua Ntirimiti na Mucheene. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu Lewa Education kwa sasa tuna shule 27 za serikali ambazo tunafanya nayo kazi. Lewa baruka nkinya mutaratara wa imbi wa mathomo wa CBC no abakathi na mbere go sponsor tokenda gukiria kithomo. Maswali yamekuwa kikuja mengi yakiulizwa, itakuaje Lewa mtaendelea kusupport watoto na hii mtindo wa CBC? Ambie mwenzako ndio, tutaendelea. Tutaendelea kupeana scholarship, tutaendelea kupeana bursaries, lakini mpango wetu ni kwamba tusiangalie kusema mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, ni kutaka kusaidia watoto wengi katika jamii, wengi namna ambavyo tutawe. Kwa hivyo kuanzia mwaka ujao hautapata watoto wawili kwa kijiji wanasapotiwa na Lewa. Tunataka kusupport watoto wengi namna ambavyo tutaweza. Bangi baraba mustari ni mbere gutetheria cukuru gikundi gya Farmers Helping Farmers kiragitigagira ritoba kuona irio biega kiri cukuru mwanya alimu bacukuru ya primary ya Rugete ne wandini ya Kirwa na arikura metha yetu ya ndeto kinyite baki aribugite mubango uyu na orankinyo bagitagira monda wa kurima intoku matangi maroya na nkinya ko bakira kitchen no kubaguna mono. Itoteza feeding program ni Farmers Helping Farmers achore betu kuma Canada na itu tugwiritwe ugete ni itumba kwanda sukuma na spinach na carrots na no Farmers Helping Farmers baturetaira ibadinga taira bakona kamunda ko yikira ruji wa 2019 ana betu bali 196 ino ndo facility mbere twaja itwale turi Farmers Helping Farmers nitethetie na aru tukatu na population ya 425 runners bale by school na bonde ibaleja vegetables ikiuma kiri this greenhouse na tukona nitethie kuritinya na school na rira na baba bakure irio binde na school bethaira bagwiriritwe muno nontu itukuria bwega na ibariza bwega kuringana na uria tukwendeka kenda thiria cietu ciethire iri njega. Kwa Farmers Helping Farmers bethera batugwete mbaru muno na kinya batwita seminar
bageta guturitana nkuruki mantu jegenie na urimi bubu bwao bwa greenhouse. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru TV nio kambitaga ki Mutegi. Aruntu kinya muthei wa nteto chiwaru ngucokeri nkatho kuthawatanite na uni na nkatho cia mwanya kire brabu bonde bakinyaniritie nteto cio tugurwari amana mubango yuarwe siasa. Mureto mathithia ukarimu